Pawang Kai hero. tutang Nang mata. pawar thave khating ka nei mi. Higher washing machine in kasuk sak chelom. 5-star rating ani avangin karen a hello ma vortex pulsator amana wangin thomno asufai bi kle. Tafen glass amana wangin pona da pon a ing cheve mai thelo ani. Chung ko tam takin pon lamate washing machine kan da china wangin amoy chya ve mai launan abadan omna bikhi tafen glass a khutur vekin anon siama. Higher washing machine hi in lamang ve cheu don nia. US in Ukraine na puile don ta US President in London khan Donald Trump khan President na thantlin ani chuan Dakar somni pali chunga Russia le Ukraine in dona ti to patuma thantlin ani tange yama se tharuk dona ve nu apo in dona chuan zwal lampanin anral thuam man po a shrotial tialani President ani lain Joe Biden khan na satakin Ukraine na puya Donald Trump thantlin ani nuwa a Trump la top ma po khan alo tiam to Ukraine na ral thuam pek po aman mo sawin Trump White House alu amange ya ral thuam pek atiam te chu pek kim man ngei tumin tran ala sa usawani kha Trump hian miram indona alowin sen so ve vak vak adu lawa Ukraine chau ni lo NATO tel na ram te po ral thuam an mania in to del turin adua an defense budget tipung turin akara ati lau thong mani karma sa phei kha chuan Ukraine puina chu ati top thote asoi hiala Ukraine puina phurtu longte po akokir man hiala chu chau ni lovin Putin hi afak fawani amai ro chu Putin hian lulula chwa sa usawa karma sa khan Ukraine marlam le khochak lamram ria Russia chuan sipai nuai khat sing ruk lai mai aron chop thlata rup meya nidang ain Ukraine chu drone le missile akap na sata jok boka Putin a chuan in biak rem nana condition a siam chu Russia in Ukraine ram alakte Russia in anei hlen le Ukraine chuan NATO azom ngai lawang tia in tiam na te ani a hei phei chu Ukraine tan chuan ming dang vua in surrender na angani a pomchi rual ni lo chu wangin tharuk lai zirchia nuwa Trump chuan nimin pia July ni ruk khan Russia chungchanga thua soinat ber mangin Kremlin hian in remadu lawa ariru so sondu chuang lo chu wangin Ukraine hi ral thuamin kan puile to dona ti chuan Ukraine hi ama in alo in veng ve thei to angati a US Defense Secretary Pete Hegseth po in ama kan lo puan Ukraine puina phurtu longkal lai chu kan ti top ati chu an sut le thua soya President Trump pathupekin Ukraine lo in ven nan ral thuam kan thon bele mekani ati nimin pia thotran nia Russia in Ukraine rona voi zanga somnga le ballistic missile aka zo khan Trump chuan Ukraine ne na anpek tur Patriot missile somni atangin som chu unstock umsa tanga rang taka pek ngal atiam ani zirtop ni July nili khan Vladimir Zelensky po in telephone in Trump abia anua soidan chuan Trump nen kanin biak to zonga tun trum chu anua min a hlok berani ati Zelensky hian Trump nen ral thuam siam dun dan an soya tin Russia ballistic missile lo ka thlangnan hian Patriot interceptor hi rang takin kan mamoni ati bok ama a Putina faklai kha chuan Trump hian Zelensky hi dictator ti in a soya indona tantu po hi Ukraine ni ti in a lo soi to ani Germany po in Ukraine puile don German Chancellor Friedrich po in US Patriot hi leya Ukraine pe ka tum thua lo soi to a amandan po Ukraine sipai te hian June thla khan Germany a training an lo nei der to ni Russia in Ukraine a run tira ral thua ma puye tum lo thu soi po in Germany hi tuna chuan US ti lawa chuan ral thua ma Ukraine puina sabber ani to tun lai bar maram buaina thlir zui le thuak ang tun nai lo ka chaw kama ri tlang dung le Chiao khomoi lama HPO headquarters to falam chin nam sipai CNDF ten anron nun chungchang hi India le Myanmar chanchin tharpuang tu media lama po anti chuak choi hloma he thili mu tur le chhiar tur tam taka omani he wang hian India le Myanmar ram leili atanga namdang ten anon thir dana hian engkima min munwai ta shima palzu theile nek chep theiba ka nation namni na identity tak nei lo ang hian min mu shim chu alo ni
Chin state a hian tu te mai po hi ethnic category a member ni na an nei veka nima sila heng ethnic category tamjok te hi chu unmobilize an ni ti an mu chiang ta hle ni heng buaina lo chhuah na bia le khomun thewa hian politics dikle kai hruaina dik tak an don miau lo wangin engma ngai twalem lovin barma ho dominant culture te nuaya an om ve mai to thin a ngani politics rim nam ideology an nei thei chun chu US lamatanga an fui porthin social media live program lamami mi phung lung te tong buan ching te thu soi chau he ni heng Chin state chunga oma bik takin Chin state marlam chau kam shula ethnic category te hi politics lama thanghara an ru cho tho an lo ni meu chuan an chanvo le an rights te anon claima boina na men lo conflicting process aron chuak ta choni hei takhi social scientist ten an ngai poimo ber hi an shrai tu te hian an zir chiang lova an en kol thiam lo boka an mani huang chunga chimral assimilate anin tum veka wangin boina hian to pin tai anei theilo ani hetiang hi India marchak biala state tina kan experience vek to noni a Myanmar ram Chin state ta po zone ha thak ten kan tong le tamia kani Chin state boina chan bul ber pakhat po kha Myanmar sarkar in development lama en kol thalawa thinlung chan ve chawin masona thila kalpui thin wanga ni bera Myanmar ram mundang te nena in tluklana equal treatment a pek ngai lo wanga ni rikhodar tlang dung thlwana in nek na chuakin an boy ta chia chungnung jok ni tumten an ral thuam le tamna ma chuanin achak lo zoka an ngai chu rot chimi vek mai tur ti tong kam te alo ri chuak ta hialani kha an clear na tang chuan chu tianga du a sei sak om tok leka an ngaya ma se an tumangin thil hi akal ta bik lawa avotu in eka che ti din muna arun tu te an changta ani mizo na thak te hi mi rama kan om dar hloma ke mani puala kan ram kan ti tak tak theina chu India rama mizoram chau he ni Myanmar lama chuan kali kabo zo phai bak Chin state khi ani le thei ome ma se ethonation emo nation identity tak tak chu kan nei phalo tlang puyani Chin state a le zelpo kan unaw te tia kan soithin laka zofa the nek che pin kan oma nation anga identity kan nei tak tak thei me lo wangin social integration le emotional integration hi atul ngoi ngoi ani tong hi nam min sui khom tu le min phuar khom tu berani a ral thuam le tharum hanga mani chibil tong man lui tir chi ani lo amai ro chu zo na thak nam sang sang te hian mi zo tong hi kan har sat vak lawa kanin potlana turani chuan man theu itumang u khai tun nai kumli vel chungin mizorama ral tlan an lut deuh renga tun naya a hlomin Myanmar atangin an lut le boka Myanmar atanga mizorama ral tlan ommek te hi mi sing thum sang ruk zaruk samruk pathum tia chinchia an ni karma sale tungkar tirlama champhai district dep Myanmar lam an buaya an boina wanga tlan chia Mizoram lut te hi mi sangli zanhi somni pali ti in Mizoram police ten an chinchia police te chinchia danin amain ral tlan singthum sangni zali som pukwa Mizorama an lo omsa buka kumsangni somni pakhat February a Myanmar an buai tana sipain sarkar na an la a chumi pai tum chuan mi puin ral thwa man leka sarkar sipai le mi pui sipai anin do wangin kumsangni somni pakhat nuwa hian Myanmar atangin Mizorama mi engom zat an ral tlan ani Myanmar atanga ral tlan te hi zo na thak deuh vek an ni a namdang tlema zong an oma Mizoram ral tlan ommeka atamber chu Myanmar atanga ron lut an ni Myanmar rural kholatel MP tele MLA te po antela kol te po an ombok Myanmar atanga Mizoram ral tlan te hi an chi sonde urenga mani kho a kirle anombaka Mizoram le mani kho karton de urenga nomboka Myanmar baka Bangladesh le Manipur atangin Mizoram a zo na thak engmo sat an ral tlan boka atamber chu Myanmar atangin ral tlan an ni Sagai region kali miaw khochunga military council sipaiten sipai changlui turin ni tin mi an man chunzom zela wangin twal chumi te an thaphang hle thu kali miaw mi pakhat chuan a soya tun thla chumalam khan kali miaw thungu naw kuitongkin chutang pin venga rol thar mi paruk te chu civil uniform ha military council sipaiten an mana tlan chhuat thei ani lo thu an man te chung jinga mi pakhat chuan a soye katupa hi kumsomni chuang chawani a zirtomni chanhu khan kuitong pin venga military council sipai te chuan ani uniform Halloween civil uniform an ha a
ka nen konga dingin rol thar te chuan mana chuta chuan atil ve ni hemi ta hian mi paruk an mana joint office a anda nuwa in rinia in ron kandonia tia thu nei tu ten an soyangin kan kala poisa pe in tlan chhuwa kan tuma an du lo chhuwa in du chuan an ayo midanga ngai an ti a tun ma ain an kherle zwal ti in an soi heng rol thar te hi July ni li khan thungu naw venga damdoi le tur chu an man rualin kumsom ni chuang rol thar mi paruk te po military council sipaiten an man thosia tani kalimiaw khochunga military council sipaiten an man tamjok te hi joint office a anda lok nuwa khoshang shanga an thon chin thu kalimiawa sipai pension mi pakhat chuan a soi tuna khochunga man pol te hi narcotics officer military council sipaile piu sotri sipai tang kopten khochunga fangkwalin an man china an man te hi poisa athama antlan chhuwa thin thu chu chunglam thu nei to de benga thlen wangin poisa atlan chhuwa a har to thungani chu wangin an man te hi thlona thlen hun nen ein nan chuan mun lataka an thon ngala athlem bera ni thum chungin an tlan chhuwa theilo chuan har sale zwal to ni ti in sipai pension mi pakhat chuan a soya military council sipai te hian July chuma tangkhan tongfila maihola kyotangpin munlai le tahan wata ni tin deuh tho mi an man china ni khata mi somvel thlengpo an man chin thu veng chung mi puiten an soyani July ni rukpo khan tahan wata rol thar mi som chuang an man ba ka munlai venga po military council sipaiten zudora luchilin mi pa pakwan man thoshiat ani bok khati zong ka ton chumatana karon ti chwale theite choni e